megalayapost.news. Menteri Rangba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma ula kerpat sendan Menteri Rangba Kejala Meghalaya ban pelong ya kejing toket ke bakhoj bat ke bawnya klaim dalek siliang halal kejing yap ke kesamla na Assam keberang arpsan senam ke kerta ha kejing tengkuk kali ke belaja ha Shang Bangla Ribai distrik keman pen kemau kan kejing ja kelaja ha sautrik ujeliu arjar arpsan dan setiap pengap kata ha ke porsau sapusau menstem ha ke ba ke away ke kali Hyundai Alcazar ke badan new number AS not EV Kendai San Nyopra kelali bentenra ya ke keberang yang harut serok ha kejing persang ban kini ya cekmat ya kawai ke kali kebelawan ra kejing ja bosongsi haduk bakate kesamla belatip kerteng gemka namrita bora arpsan senam ke kerta keladu no yala kejing im kembala yo jingtip nagi pelit kari boy loong baya kete ke kali Hyundai Alcazar la nya du MD Ismail Haq Chaudhry life senam ke kerta na Haripur Darang distrik Assam bat kiwai gibla idon lang ki kentop yu Anyatul Watus life senam ke kerta na Guwahati ka Gayatri Bora arpsan senam ke kerta na Mangal Assam ka Pragya Dihenggia arpkanai senam ke kerta na Sunari Choraidu Assam batu Meranga Bora arpkanai senam ke kerta na Golaghat Assam de halor kani kejingja Menteri Rangba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma kembau lapun pau ke insan sosial media X ulabu kejing kerpat yu Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad K Sama bon sim khialem ya kani kakam ban phatoket bnia ban nomnon kanu kejing le siliang hakaba ki bahiyeng ketika samla bat ki bobon ki nong saksinong na ka Assam ila pesngo yu halor kani kejingja badai bentokit benya kanang bakanam dan keno kejing le siliang kaman megalayapost.news.